Uba wailat Miki Shilla MLA ke second Jawai constituency ha ka arpulai terik unailar ulapan bana bo uns dang lum thup bat lum jingtep ye ke jingdon jing ki samla ki bla late school college bat university ki bampat yo kam yo jam ne ki bam don kanu kalat kamai kaji aduk mentang ya kini ke jinglum thup iki kerteng jung ki samla shinrang bat kentei ha ka constituency jong u la khot da ka youth employment survey arjar arpasa Lingba ki jing tip balayo na kani ka jinglum thup uniu nong mi khmat pai ba on pen kalabai seng ye ke MLA scheme na ka benta ki samla da ka ba ai de ki tiar tre tiar kta khnang bakin zdang ye ki kam ki jam kitu ki banang ban chna tiar ban su jan phong on yara ban plilat plinti bikin di ki mar ki mata jong ki haki yo ki hat katkum ka jing shem jong ba wailat miki lo ong babun ki MLA scheme bala ai jing yarap shi ki pai ba kum ki tin sop yeng Kipoi hakikti jeng kilong yeng long sem ki ba umdon kam shu yaki. Uloong babon ki tin sop yeng shu sep ha kani kerukam. Uloong ru ahaduk menta empat don kanu ke jingerap betik kena na ke benta ki samla ki bela dep puli bat ki bela sangye no ik jing puli ban ai bai seng de ki tiar teri kena bikin la ban yeng halagi jong ki kejat na ke benta ban besai lede yala ki yeng ki sem bat ikalawi jong ki. Hakini kesengi ulasam sertifikat bat tiar terikam syikilai pengut kisamla ke bala pendep ke training mystery na ke Institute of Technology ringkat ke jingkershan na ke Meghalaya State Skill Development Society. Ya ke jingelang hakini kesengi la pelong Thomas Jones Synod College Hall Jowak. Ki ko yuma hapok stik yo. Jan mo bidang ni dep M ke jingjia Kajing cadat yung non-tribals yung yung sini dekhar. Jan yo bepi yang ini tiaw ini ibenai kuda dek kajing ya ki ko he ha sa Shillong sa Tacha West lene keleng dibentai yang mesti. Kajing ya ki ile yo be dekhar. Kaya ko pun perkhat ini ile do video be ini. Ila rugi giube, ini kita karway yu ila dapat di yu rali rai. Kau tak bersuara kata lagi memang. Yuan na Bihar, na UP, na Jharkhand, na West Bengal, tu macam ni. Asni lesni chong dari chong train boy cerita tahu yang ni. Yu permannya gini yu di kami kiti yang ki. Netai, uang jadi ke state yo. Ile. Berjumpa to WM opportunity. WM opportunity. Bondo wan changan yo om dah ma tadi jinjar changan ni mempi mempan. Om ham siap pernah nak jadi lo. Mereka om mempi mempan ini dekat kurang macam ni. Yo kurang tu baca ada sini. Yo kurang yo wan sa sini jadi trap cha ega pet ke senyau macam cha maham cha dah ide ni mau ini kira iwa ngapi mbin pre kenmo tenai te dau nasnyau komen no ek bre yo chief minister kan udah cina aja ini henry ngapi forum putih bahas pangani ke skill ngas sedang na itu ke business startup ni bak ngas nyau tu Hawa ngajin pinga kau kemelim to perkat atau dukat ya ke present. To ke kamran gue ngau perkat ya ke future. Kata to ke kamran gue ngau kau kemeli. La dapat diingai di kam yo ngaleo. Sedang ini training. Sedang ya ke free tuition, ya ki kena kelas 10. Kam kam ki kena ki buduk. La dapat di MLA scheme yo nga hagi ni kisan snem dedet. Eyo ya kijuk kami ni gitiar nai benta gitiar misteri. Tu ya ke kadar mesin giternem gikarat kam ter gitiar misteri. Kenamo kita yo ye cucu bit di kami. Ngapar kado cenai. La dapat pi yang di san sedem pai compare chudi chnong to ko to serong. Bon ni wan ni dep MUA awri ngaji por wasi usorok apa juai. Ông yang chak wana. Ông kita kat ni juai yo kamu memang ini opai yo sorok kat opai project opai.
Henry orang yang cak orang ni bak ngan kuat orang MLA bukrek sarok man kesan senem. Telah dia ngau to orang ke skim gua man dah cina gua supi dagi pausnya. Man dapat mana man kat ni pipat gua nak jual pun berok jual. Like ni kat tu kat ni pentang. Warok kisurok tok lugen lupa. Mencem dia pitang ini pothole. Hapok kisurok tok jual. Ketika kejikuat yang ngamen kuat mana dia mau cina mentu pun mesti dah prepare tau surok. Hapang pun cina ye jok cijok. Nebak ngakau ambil imtok di kambing, cipur di kambing. Nete daw tu oye kilat iluti teki skim teki project kiwa mentoi untuk rukat ika mentu Henry kamtam di step komando. Takamu onggi tok kenro tok ilawe yang mesti. Bat ke state yang ika mada kana gini. Tok ke state kawanya pa persen tok duki kenro. So, the advantage, but I do report the disadvantage. Nebak ladang ye you handle, ya kini kenro, mesti manggawim junai, sedang umi kini anti-social elements. Kiwangan, hajing penbe, hajing pensi, yang keimlang salah. Tenete daw na dapat pi skim yung sarkar po kat ni. Na dapat pi to mostly you bondo. To skim na yung tagi kuro. Nado the skill Meghalaya, the CM Elevate or launch CM, the Yes Meghalaya, grassroots music na yung tagi kuro ko siya su puput utem. Ka aspire Meghalaya ni taki kurang kena kurang high ni tahu wo pentibit yang ketuka skill yang ki wo incubate yang ki kamjo le ka prime Meghalaya di sports Meghalaya Games Kodawan how new January hapo juai ini manus nem mencua cisin lis nem cisin sos nem kat ni manus nem kenan wo big opportunity yang gini rumaya di lagi sports di athletes yang pun yo yang tak sampai tadi. But usnya aku ben lagi yopi ini benda hak ni ke budget ko dan det present ni how ni usnya mo tadi. Ke budget ko present dak sarkar. Man dapat di compare dia hadin man dapat present ke central government yang ke budget ukana itu almost similar. Kejo each one present apa Meghalaya. Mana dia ni present ke central government. Mana dapat di budget yang ke central government le. Kau similar, titik kam ke budget yang state Meghalaya. Kau a major focus. Nei benta kamun go upgrade skill. Thank you.